Hello, puro chat mo. Oh, hello, yeah. Mizoram Journal YouTube channel atagin chibai kanan bok chewa. In kom na hun thatak bai minan siam sakawangin lom thu po ama sain kana sui ngalani. Han request du chekan ngeya kan in kom na lo ngai thatu ten. Reng te kon khua hian tunge ini tile eng ang din mun nge. Khotlang a hian chan vo ichel ti te kha an lo hriat mai theinan I ming le ini na te minan soi fiama sak turin kan ngen lok teng che. Ole, hello, moment kom hun sat mai siam saka. Ke hi Richard la ro luwa. Reng te kona hianin All NGO Coordination Committee a secretary nilai kaniatin waime a hianin assistant secretary na hi ka telve me bokani. Ani takchu. Kan lo hriat danin le zoram pum huap po in athang chua kani a. Mei ni som ni pahni. Sang ni som ni pahni a khan in khomi pu ram hing lowa kom som li pu si ti khupa fapa chu ser luya an na thona a tual thi kha ania khami chung changa khan a case kha kal neu neu kha atam ang reng le me social media lama te abikin YouTube le WhatsApp lama te po a chanchin kha adara zoram ni puite point kan se ang reng view moya puram hing lowa kha atira chuan tuisa a han in lei a chuwanga boral ta ang te po khan atira ka chuan soite kha an ni in kan ria a mawro chu a chanchin han se zui ta ka khan rin hlel thil te omin police te hial kha an han in rola tiang khan inquiry te lak ni in rin hlel man te po khan an am chho zel ta kha ani a khami chung changa khan puram hing lowa boral dan chung changa khan a khotlang ina in lo hriat dana kha a bul thum de watanga I soirem chang lia I hriat ang kha hemi chung chang lo la hre lo te na an han hriat thei tura minan soinon sak turin kan han ngen ma salok teng che ani chuanin so deu thuak anga an sia tong khanin hemi Mizoram Journal channel tro ni ta po hin kan VC kha in lo beto in kan sia a chen te pon kan lo ngai thak to kan ringa ta khanin eng mo chan chin nol pui kha chu ka lo to po arin omin kan ringa chunin khata tang po khanin kan sia thei chu ka ringa kan soile deu thuak anga awai me ang zong po a munakal kan zukni boka kan mu le kan ton chin atangin kan soi mai anga khami ni som ni pahni athi ni kha thlai lam in khom tran hundar ruk achan ve borvel ni ta in kan sia kha chan chin kan don dana chuanin tunai on soita kang deuh khanin luma in lei pal in ta chuanin yang hasan na te kharon tok ta a chumi chu thlam nei tu pisang zuari khanin wai me lam te yan biak po na mai tu number nei lo wangin heta biak ma sak ber chu kan veng chung tlangwal zone ania chu rom de popa chu kan shwai tu lam ten bo chuin kan le lokanga kan shwai tu lam ten bo zui ni lovin tlangwal zone khanin aron biak apisang zuari rom biak ma sak ber ani chu anin kan assistant vice president kati assistant kanti vice president aron phone aron be papa ti chuanin kan tikhanin kan shwai tu ten kan president ten an han be popta a ti chuanin kan hriat dana chuan wai me na kan hriat anga chuanin tuilumin dei palkha ani ta reng boka chuanin khata khanin chanchin kan hriat dana chuanin alat hi mai lo ani chuta tak chuanin kan hruai tu te khanin enge thu chiang zo kan soila chu tianga hanin ti ringot ti khanin anhan hriat le khanin tundin huna chuanin hei kan khoya pangpo adai deuh vek to
thok po thoto lowe ron ti le mo ti sang zuari khanin ti chuanin khami kha chanchin kan hriat vele heta kan veng roadside market a in hna khomin bikhanin kan police lam tenen bikhanin a hmun kha kan zuk kal ta a ti lawa chuanin bikhanin a zan la khanin police ten hmun hma velan en fela ruang velan en fela khamin en fel zo lama khanin kan ron chho pui le ngala tikhanin jing lam adar tia kan hre to lawa khuwa te po var towa ta khanin postmortem na tur mok room lam kha direct in pan pui ngal a tichin a khanin zo na kha ka chang thei mayem chiang phia ve ta khan social media lama te alolan to dana nga kha chuan puram hing lova khatia tuisa a in lei pala boral ta anga an soya alan lai khan aruang han en khan tuisa a han in lei pal wanga boral ni thei khan alang lo deuh khan soya dia tuisa han in lei na nu ma kha chu taksa kha chuan tlem kha chu oma ama ro chu ataksa a duk te oma han in khoina nu ma ang chi te a ti te khan soya nia chu ta chuan a chung te kha an ngaya thalowa an lungoi theilowa police lama FIR an the luta tina animo police lama khanin a patte a pulal khom liana hianin FIR kha the luta ti chuan case chu ti ana kal chho zel chuan ni adi taksu ti chuan adi re police lamin case an han register a ti khan case kha kal chhota a khabi chung changa khan khabi thlama lo om ve te po kha rin lel thil thua khan man kha an nei tanual ni te khan I kan han hre zui nge a social media lam atang po khan ti chuan tuna alan dana le reng te kan all NGO coordination committee ina thu in chua po khan puram hing lo hi ti sual eng ba dei si lovin ming choi puya chuan a thata ti khan reng te kon NGO coordination committee khan in thu chua khan alo langa ta chuan in thu chua zela khan hemi lai hian lal sang zuli pu ram huap lian a reng te kon chuan mani khua le tui dik tak tual thina tual thatu hum atum nia soin khotlang mi puite thamlo taka min bum na hi hriat thiam har kan ti in poi kan ti ani thil om zia dik tak chui chuaka ani po a phu tok hremna pengei tu ten a rang laba ma la tura thu nei tu te kan phu tani ti khan thu chuaka in han siam kha ani a khami chung changa khan puram hing lowa that tu kha ming choi puya hi ani ngei to ti kha police ma a impuang to tina animo kha thu kha te hi atual that tu chung chang bi ga khanin soi kai chuanin khami pum choi puya kan tidong e thlangwal ning choi puya kha police lama in puanga ma soidan hianin han soi chong mai ila police ina a in puanna an record dana chuanin tandei chommalam ania ta khanin he tuna thita puram hing lo vale ring hel te jinga mi puram din ate nu pa hi sangwal te tlam chaka hian an om a chu puming choi pu hian in kham yan tlam atanga an thla tur kha ania tu da chuan lui kan te kha ngai awangin an longa in kar ho ngai ta a an chuan na tur long kha ruate atlak awang kha ni na lo pilamo chuanin ming choi pu hianin kha tuna ram hing lo wa hi a soidang kal manga chuan arui ni na soya chuanin khatianga longa pilta ka wangle awang khanin ramdina te nu pa hianin tlam lama chuanin an let san le ta ni
ta chuanin ram hing lo hian puya chu tuin tur kha adil a chuanin ram hing lo chu puya chuanin puya ti to mai ila ping choi puya kha mo ping choi puya kha tui chu pe ve mai a chu tiang ram hing lo wa tui ram hing lo wan tui adil bel ve le zel ta ka chuanin puya chuanin pe du to lovin chu ta tang chuanin anin hnial boy chan ta mo chuanin puram hing lo wa chuan puya hi nekin puya hi anin arek lum ta ni na soi ani kami khan lama chuanin ain puan na chuan mo kami china khan tual thatu hing choi puya ani nge ani engtin nge kan ti thei ti izona kha chuan kain chang fel emang chumo a chiang e ming choi puya kha ati nge ani ti kha police ma a chiang nga police ma ai puang ei to ti na ani a ming choi puya kha puram hing lowa lo thata ti mai langin achunga kut thla kha anun na puram hing lowa na a han lo tang na chan kha adi ti kha ti kha chona chiang khop mai ta kha tan zo bele chenga ani coordination committee tena in thu chhuwa khan khabi tham nei tu pilal sang zuali khan tual that tu kha ahum ang khan he in thu chhuwa hian alanga hum tu mang khan khati lai taka kha I han soi fia deu them ni an soi le do ni la kong le lam taka chuanin kha kan thu chhuwa a po khanin a pathum na kha I lo sa to mai theya tual chung lam chanchin bu he print media kan ti tual chung lam chanchin bu ate le khilam khopui lam aizol post kan ti anga te po kan han tar langa kan han chhuwa a in social media ang zonga poni se kan thei chin ati kanin kan han post dara press release kha kan han puang zar ania ta khanin tuneron zona a khanin enge rin hlel pilal sang zuali khan tual thatu kha ahum atum dia soi ti kha dita a in tu chwa khan enge pilal sang zuali khan tual thatu ming choi puya kha humalo tum dan anga kha a soi remem kat ti dawani ole sia tang khanin kan chang lenga ti hianin kan sia tang khanin information kan don dana kha pisang zuali ne na chang ya information kan don ania atira fuleng wa kan sia dan kha tuilum in lei anga soi kha ma ne na chang ya kan sia tania tuiluma in lei ti kha pilal sang zuali hian aron reporta alo ni top si lo ti da de mo chu tuiluma in lei anga ron soi kha teta po kan boina chiani police lam ho point anan chui a lelama khe thil ni thei pahniom ta vun chelam tan chuanin nisa a in phoreng chuanin vun hi akka nga pilve thei ta ni patianga ni awang khanin thuthuk nan siam ngam chi alova maste khini tonsiat lang lo tan chuan mi takan zuk mu dana nga kha chuanin tuiluma in lei kha chu a ang kan tima zo ka ma se a khes lo boi pui thin to a se jok ten khatianga thil mi thean soita ka kha chuan thuklu na kan siam ngam ta chi lo kan tong sual te po hlom ve a chu wang chuanin maron soidana khanin tuilum lei anga aron soi wang khanin dot pakhat chu soita ngalani a pahina chuanin puram din atein puan atang hianin khotlang mi puite kan lungoi le wachu po chu han soi velo lo thain kan sia han soi lo ila puya le ram dina in puan atang hian puya le hing lo wate hi kailama chukla turan nia mo chuanin reilo ta hiwa khanin pisang zuali hi tuibel kengin achuka ti chuan puya nen hianin anron hosan vele ta
hemini hi Sunday ni ania kan siat atan mo hemini hi Sunday ania pisang zuali nutrale afapa buang antimaya anutrapai ro ka khelawa mingkha afapa buang hi khuwa tangin serluya antlama hianin e khorcho vel petur ni om takan ni anju chuklani mo ti chuanin thlam an thlen nuwa an papa chu i an thlam thlang lok an kaya hianin aju chukla ta chuan puram hing lo ruang hi aju mule ta ni tatang chuanin engemaw china pisang zuali hianin ze bruk le soi chua lo ani in kan ringa khalai tukal vel na tangpo khan mo i rin hlel thil thuwa mi panga an mana kan hreu to puram din atenu pa ania tuna tual that tu pumhing choi puya le tuna pisang zuali tenu pa ram huap lian atemo ha anita a chu police te hne na in puan dan ngei po ania police te ho hne na in puan dan atang hian in chanchin engemaw chin kan riat the wangan ke ni po ko kam te po kan lung oi lo em a ri ru po ana em a soi nu chung khat laina te tan ba ka khotlang big te po kan lung oi lo kan lung hi dam zan thei lo ni ata chang po khani na siang sa ringa isang zuali hianin engemaw china hianin thudik hi se atuma hum thlat atuma ni in kan ria a tumi thira chuan kan lung oi thei lo ani takchu ta chuan pi sang zuali khan tuna I han soi mang le a khes kalvel han thlir khan ming choi puyana tual atha ta ka kha je patum ti chu chiang rengmaya ta chuan pisa ming choi puya hi a in puang to ta a chuan I Kolosip district zela anda lut ke khalai te kha han soi jok te ming choi pui hi Kolosip district zela hianin anda lut amo ting ni inge da lu ni kha se them anda lu ni chia ero khachu ka chiang talawe ain puan ni khani somni pakua ania ni somni pakua in puan ania kan ron soi ta ka khamo ani takchu ti chuan ani le takhang ka lein rolanga pilal sang zuli kha I tual that tu hum tung ti kha lo ni ta khat police ten case an siam sak zu em pi sang zuli kha engtin nge ni a om zui da na kha I pisang zuali te nu pai kan ria tang khan atlam nei tu ni a thlam an huan lo ram chunga timayang theng ania khata khanin engemaw chanchin information wai mi akhotlang ang zonga kan don le police te hne na athu soi sang an ngai tu khan police te pon mi bum tumna tual thana chungchanga in bumna hiltam takaw mawang khan khami chungchanga khanin tundin huna chuanin district zela khanin in anda veta mo tundin huna ri chuanin ti hianin an chuak ri lawa district zela ma hunan mang ani takchu in thu chua a khan pisang zoli te chung kwa hian khotla gena in kai hruina in lo siam I khodang mi reng te kon khu a in hlo bo khatianga riak tura mo kal reng ka chu khotlang hruai tu te hna I in riat tir zel turan in hlo fa tu te le na thok tu te po ti kha thu chua kha chu in lo siam to ni na langa chumi chungchanga hrim po chuan pisang zoli te chung kwa hian khami ming choi puya kha champhai lampang mi ni chung si khat khotlang hruai tu te riat pui mi lo khan in veng in khua ina in kai hruina in lo siam kha an pal zu sa hrim tina ani boka ni mo ni e kha kan press release sa po khan kan siak tela kha kan dana po kha zom lovin arukin ikhanin mikhwal lo dong songa in report lem lovin le dan kan siam te po kan press statement a khania chiang em a chiat that kan to thei chula in report nge turin khotlang in dana siama chu pisang zual te nu pa po hianin
an za zo lo wa arukin an lo in thor le het tho si an huwa chu chuanin khotlang lama min tham lo min za lo hle ani ti kan han hriat phei chuanin kong le lama tak chuanin he thua wang ngot po hianin alung oi lo thak to hle nin kan hriam ani tak chu di khotlang ina it kai hruina khotlang in rel bolna a thazok thil thazok alo chuwa theina tura tana khotlang foi tu tena ruam manna han siam makhi khotlang mi pui a kho mi pui te aveng mi pui te po hian zom tlar ram hi kan zawai ta da kan himna ni amaro chu tian chu pal zu ta lo ni ta apoi hle maya ole a top nan han ti to mai tai la in khuwa ina he tianga thina hial to ka tual thina hial te alo thlen ta ka har sanain han to zui tak neu dewa hian a zoram mi pui te hriat atana han soidu inei te awm chuan min han soi chua sak ta che alo mome zoram pum huap ang atana hriat tur han soi po chu ke ni ang tan chuan thil har sa te po ani anga chongkam te kan thiam si lowa amaro chu kha kan thuleng wakin lo hria anga tual thi na hial mai voi khat ma kan khotlang na kan la ton ngai lo kan han tong ania tor thiam po har kan tia ngai tuana po awak thui khop maya tiang thil kan lo ton ta ka chuanin kan ring tunun kan Christian na hi kong le lam taka chuanin Christian za ti narama hiangin kan fail de toim o kan ti duwa a chan chu kan ril ru ngai tuana su khlek zong an enila ring tu te ta na tiamoi tur hin lo sim kong le lam taka han ngai tua chuanin sungani laya Christian ramin ti sia hetiangang tual thina rap tak mai te kan han tong tamai hi apoi ema hetiang thila ken to lo nan ngei po hianin mani nun te kanom dan te hi insiam tha tur hianin kan du ema mundanga po he thil hi thleng to lo se chanchin mak tak mai te kan han se thina yang hi zoram a thlenga ta na o mang lo tur tam tak thil nin kan se thina chu chuan ngai tuan te po ti thui du hle maya sunga wang chuanin kan nun theu kanom dan eng kim mai hi in en le ta kan pathian ming te po hi za omalom le tro di adi ko kan pathian minga za oma ama ta na din le siam kan yang hianin ama tan hianin in bot sai mai ila eng ma boina le har san na he tiang ang tual thi na te hial po hi kan tok lo ni mai turania chu wang chuanin mani lam theun en le theu tur poin le kan siat dan te kan ngai tua dan te tual thi chungchanga po ni se thil sanga engema point tak hriat ma thutluk na siam zung te thil thalo takani ti te po hi hria ila kan mizo society yang biga po ni se kan hriat chian lo han soi dar mai te han puan zar te mi han dema an rel mai te asai le lam hre si lo wa khatianga thil kan ti thin te poi kong le lam taka chuanin chim tam to lo ila mani a hianin in en le theu turin kan in cha ni te se a ole alom hle mai chiat to kara zora mi puitena kan hriat zui turata na thu cha ti khan kan an ngai thla ania kan video lo ngai thla zong te kan cha ve du chu hei turlai mizoram mun sang a rui hlo te a hluar hle maya heng awang te kan thalai te po an tal boina sa heng wang te po hi ne mai theya in sul buai te tual hanin tha tak te nun na chan tak te accident te che suala te nun na hial chana hi tun nai chowa po hin tam khop bia tuna puri cha ta soyang khan heng zong a hian abikin thalai te titai langin thalai te hian pathian trila pathian rong hi bol mai la kan zoram po hi adamanga keimani nun po hi kan dam renga kan nun po atlo don ani takina kan lom zok ra tura ni don ani pathian rong hi bol mai la min siam tu pathian ni hrebai langin ti kha kan ngai thla tu zong te kan an cha ve doni ole
pu Richard reng te kona All NGO Coordination Committee ne din kom na hun tha tak bai kan han nei theya reng te kon khotlang in chiat an to ka kan tor pui hle maya hun tha in kom na hun tha tak bai pu Richard tan min an siam sak boka lom thu kan an soi ani